Anya laki din! Ito'y lang gayang tiayan mo, anak ko. Anak lakit din, no rimwar ka. Sa dino kumangay ti daduma apapanak kat matutudo mat nga rod tatang. Aglablaba ka manahin kat saan pa'y anamagaan na itiin labam hindi napalabas nga aldaw. Anya lakit din ni tatang. Kapilitan saan mat amabalin abaybay aklatan nga agbuot dita. Wan angam saan to amamagaan day ta. Napigsapay lang titudaw. Sakit awan ti spinner wano dryer tayaw. Sana ba ni tatang? Nalawa mo ti inaramid yo apagisalapayak. Maanginan to. Wan angam. Ay na tatang, no sa anak nga aglaba, awanin Awanin ti isuot tayo. Sige. Si kaman langan ti makamaw. Anya lakit din ti kastoy. Madiman ang timud mo bakit? Apay akas taman ang tilangam. Di mo tan maidrawing. Masikuranan ko lakay. Anya ti pakasikura maya. Kasano mo ngamin? Manung aldawon ang nakahanger dagita abado. Hindi matan mamagaan. Gagangay na ata matutudo kat nga raw. Anya pa'y ti maisuot ita. Talo alawasan diretso ti tudo na. Dahita nga raw. Sapay awan laundry shop dito lugar tayo. Ita man no adda masingir mo. Gumatang ka iti spinner wano dryer. Tapno saan tayo nga agparikot no kastoy ang matutudo. Uwan bakit? Di ka matanagan. Yornungak dahita. Ada na panunot ko, nanang. Anya day taan na panunot mo, noy may anak ka. Ado dagiti kalugaran tayo nga awanan spinner. Anya nga tano pagbalinan tayo ang negosyo ti dryer tayo, nanang. Ayun na anak ka. Mayat day taan na panunot mo. Nang runa ita matutudaw. Ang manungay nga tatisingiran ta, nanang. Per kilo lata numano ti rate ti daduma. Di isumot ti singira manakaw. Agsalud-sudak pa yung muna iti kumarik nga adda ti laundry shop na iti sentro, nanang. Diyak ngamin kabisado. Ang mga nubas tagpresyo kat ibagada nga overpricing. Mabalin lata mat anak ka. Isupay mat ano adda maurnong mo. Ada kayang dryer yaw marinoy may. Kagat-gatang milaang day ta a dryer, pare. Mayat na ita negosyo. Nang runa ita matutudo. Wan nga rod. Amangan kunak no kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Manu nga aldawon nga agtudtudo. Sigurado naurnong mo ta natin murang yaw. Uwan isumat ti parikot ti kumarin. Awan mo't ngamin ti dryer may. Kapan ko na ta may na ta i-dryer tayo. Nalakalaang mo ti singer ko. Ay, sige. Ibagak to kun bagat ko. Ado nga min na dyan. Dita duma. Labana pala di na palabas sa lawas. Ngaging gay takot saan pa anamagaan. Talagaan narigat ang mamagaan ti bado ita. Uwan nga ron. Naimbaglangan nata da dryer yo ang mabalin na pakiusaran may. Sana na masapol ang mapan kami pa iji sentro tapno agpalondre. Kung ti solusyon iti parikot mo, Glory bakay. Gimatang ka iti spinner, agaton? Saan pa ay? Saan matgayam? Kat anya a solusyon nga rod ta ibagbagam. At the dryer da marinoy may. Ipapaabang da? Saan? Per kilo. Itulod mo nagitibado tayo ijay, ta ipa-dryer mo. Nalakalang ti per kilo. Nagadutibado tayo. Kan may isa, nadagsan ang mabagkat. Nang runa kit napasa. O di tulungan ka. Saanon? Kasaritak laangan ni Marinoy me. Tati dryer na laangan ti mapan mo buludan. Iso ti abangan tayo.
Hello, Mare Noemi. Abay ka di, Mare. Nakaawag ka mat. Nadamag ko nga da dryer yung Mare. Mabalin abuludan. Ha? Yag mo dagiti badoy diti balay, ta siya kung ti mangi dryer, Mare. Saglalakalaang mo ti per kilo. Di kayat ko asawan kat ti dryer yu ti abangan mi, Mare. Mapan ko ipaalakin nila kay ko inton madamdama. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam saan mabalin nga ipabulod mi ti dryer mi. Ado nga mintibado mi, Mare. Nadagsan mabagkat. Sapay matutudo. Saan ko nga ipapaabang ti dryer mi, Mare? Pasensya ka na. Ang mga numadadaal kit di. No kaya't yu ti maki-dryer, umay kayo langan di ti balay mi. Anya lakit din. Di ka mo't makaaw-awat, Mare. Makapadismaya ka. Nadagsan nga rod tibado, May. Di ka makaaw-awat, May. Anya? Saan ang mabalin nga laan nyo ti dryer? Tada ti nakapila nga i-dryer mi, Mare. Hay, saan kami nga agpa-dryer? Kukam lang ta dryer mo. Di ka agkasta-kasta. Taamom nga awan ti permit mo. Ipulong kan tupay kadagiti masagnan. Nay, kunak man no makidryer kay ti kumaren, Glory, anak. Ay, saanan anatuloy tatang? Apay ngay. Sapay napigsaman ng titudo na. Asano nga ruda na mamagaan na itibado tayo no kasta. Makapadismaya mo nga min tatang. Iko na nila kayo mo kat saan mo't anangin at isingsingiran ti kumaren. Winangam nagado tibado tayo. Mabanugak lakit di amang bagkat. May mayat no ti dryer da ti mabulod. Ta isulaang ti mabagkat. Nakitak itipos na kat basit mo ti dryer da. Nalaklak ako madayjay ang mabagkat ngam di namot kayat nga iso ti maabangan. Anya lakit day anak kaw. No di na kayat, di sikat ti mapanijay. Hay, saan ang tatang? Rupat kwarta mo't dayjay babae. Dakdakkel siguro ti income na no per kilo. Iso adi na kayat nga ipaabang jay dryer da. Amaw manakaw. Saan nga umanay day ta apakaupayam? Basta siyak na dismaya akong tatang. Da kayo no kayat ko ti agpa-dryer kadakwada. Di mapan kayo lang. Itulod yung magdagiti bado yo. Anya lakit day. Kapula ang iti dryer, kastamutan ti ibagbagam. Di ko nam kanya kat agpa-dryer da Glory. Apay nga awan pa ilaang ngay. Sana matuloy, nanang. Na, apay ngay. Saanan ata sa bali mo ti kayat na. Kasano asabali ti kayat na. Ti kayat na kat buludon da day ta dryer ngam jak imanugot. Kat day ta tinakadismayaan na. Aywan, nanang. Jak man lakit nga agpasyar-pasyar day ta dryer. Tanariga ta no madadaal. Ay katwa na anak ko, di mo mat mabantayan. May mayat no isudalat ta ti umay agpa-dryer dito'y balay. Isumot lang ti kunak, nanang. At least sigurado a safety ti dryer tayo. Apayan, Glory. Kunak man no ipa-dryer mo na kita abadaw. Nabasalat tamad. Sa anak-anapan lakay. Ita niya aga po. Bay amdagi ta abado dita. Mamagaan dan tulat na. Nga manong aldawan na ita anay hanger. Umangot ton ara kita. Agin tumot siguro. Alangarin nga rod bakit? Di ka makaawat. Sikat mapan iti ayan danoy mi. Kita laang tadi mo iramraman apaki-dryer dagiti badok. Nani? Anya man ang tinakaupayam. Saan mat nga rod makaaw-awat daydi a babae? Tilaang mat pagkwartaan na ti amuna. Nalaklak ako matitrabaho no jay dryer dati buluden tayo. Saan tayo nga agbagkat itinabasa abado? No di da kayat nga ipaabang ti dryer da. Si kalatan ati mapanijay. Ay saanin? Makapadismaya launay mat. Kasta ti ugal yan daydi anoy mikot. Awan mat permit ti negosyo da a dryer. Anya laki din. No di mo kayat. Siya ko ti mapan. Ipa-dryer ko ti bado mi kanin tatang. Ay kumapang ka
lang ano mapan ka. Anya kumaita. Mari Noemi, Mare, Oh, sigamot gayang pare, apay. ipadrayer ko man to ibadumi, Mare. Unak man no sana kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Nasakit ngamin tinakam na kanyakat. Badumi lang ka ni tatang, ti padrayer ko. Ah, kasta? Nakamot kita dyan kumarin. Saan la napagustuhan, malakamot na mapupay. Gapo lang iti dryer, kumkumpurm iti bagbagana. Day tamot la ti jacket iti kumarik no daduma. May samot adi makawawat. Ang adamot na akan ko na day ta. Ala, mudo yun day ta ipa-dryer mo. Anya nga oras amalpas nga ta? Dapat tinakapila. Iso nga inton alas 3 siguro. O sige, iranak tumanan ti rumwarin ton malam no sumardang ti tudo na. Dapat i-dryer yun nanang. Madon samot da agatunday ta anak ka. Kunak man no saan akayat ti kumarem ti agpa-dryer. Talaga asaan nanang. Bado da pari agaton kan tataduming laang daytoy. Ah, Ano san nyo pa'y laang ananang? Saan pa'y ngamin anal paster aramidak? Tulungan kay tulaangan inton madamdama. okay laeng anak ko. Saan mo't anarigat unay ti trabaho? Naikilom ka din da kita. Nalpasan nanang. Kitaan nyo laang tadiyo paglalaokan. Ang mga no agsisinukat dagiti bado dagiti customer tayo. Wan anak ko, siya akong ti makaammo. Ay, napiksa man ang titudo na. Ay maglangan at nakadano nak ni Tibalay sakbay ang nagtudaw. Wan nga ron tatang. Na, day talat ta ti badaw. Agsukat ka man mo't anak kaw. Ni tatang mo't. Ti kawas ko pa'y laang mo't tinadlaw na. Wan ata badong pay lang day tay di napalabas nga aldaw. Awan nga rodan ti maisuot ko tatang. Apay nga min ayan ipadrayer mo mo't lang iti badong iti gayem mau. Ay, saan ang tatang? Ibabam nga min ati pride mau. Gapo lang iti dryer. Anya lakit din ni tatang. Jak nga rod kayat nga ipa-dryer dagita abado. Basta nga runan. Ano sam, ti saan nga agsukat iti manong nga aldaw. Nay. Kita ang mga nagreklamo nila kay mau. Si kadumot lang tagparikot no ko Bakit? Agsukat ka man mag... Anya lakit din agaton. Di ka mo't makaawawat. Di mo nakita dagiti badok anak kahangar. Idi pa'y may sangal daw ana magaanti impadrayer mi kanitatang. No impadrayer mo ragita badom, di adda kumamot may suot mo. Ay, awanan. Makabulan na ito atudo na. Ipa-dryer kunto ijay sentro no adda pagpasentroak. O na yun, bakit? Bagkatam na kita, kat nabasamot nga raw. Maan-ano nga min ay pamti pride mo. Saan nagaputa di ka napagustuhan akat maupay ka matang. Hay, kunamlan asino mga amin day taanoy mi. Awan mo't nga rod ti permit ti negosyo na. Permit pa lang ti birukam. Di ka kidyagyaman, tanda pakiusaran tayaw. Itapay laang, ibaga kaun bakit? Sabalin ti payud mo. Iso apang asim, agpulas kamutang.
Rumwarak bi tatang. Sa dinaw ti papanam si Kagluray. Mapan ko ipa-dryer dagiti badok. Nasayaan magtaan na panunot mo na ita, anak. Agreklamo mo't ngaminon nila kay ko tatang. Sakto pa'y nga amam agap. Nilakay mo kitlain ti saan. Alawanan tatang. Agrubwat akon. Tamangan no anya pa'y ti papanan ti saritaan. Mabagkat mo na kita. Sublyak to anti dadduma. Hindi kay rumwaran. Tamangan no maarbisan kayo. Narigat no da kayo tang sakit. Sapay may sa kayo mo't asensitibo. Sa dino tinapanan ti asawak tatang. Lapan itayan ti kumarin na anak. Apay ijay tatang. Mapan na ipadrayer dagiti bado na. Nasayat mo't ata na panunot na dayta. Napilitan lang magtaawanan may suot na. Ang mga no bumayag pa iti monsaon. No maminsan mo't ngamin ni Glory. Nalaka ang upay. Nakunampay anak ko. Ang tinapatag, nagpakumbabamot lang. Naimbaga bigat mo, Mari Noemi. Anyat masapul mo, Mare. Anya dayta binagkat mo. Badok, Mari. Ipa-dryer ko kuma. Nung okay lang kan ka, ah? Okay lang, Mare. Ala, yag mo ta ikilo tapay. Mare, pasensya kan kadagiti na isawsawang ko iti kalabas. Okay lang, Mare. Anya lakit din aya. Sigurado ka, Mare? Saan anasakit tinakam mo kanya? Okay lang, Mare. Maawatan ka. Saan mo't nga umno arason day ta dryer tapno guraan ka iti kastaunay. Apay nga talangan nagawid ka, bakit? Ata inuray ko pa'y tibadok nga impa-dryer ko. Nagpigsama nga mintitudo na itay. Iso nga inuray ko asim mardeng. Okay, namagaan mo't lang, nagitiba daw. Alakay. At damot lang ang isuot ko. No, di na palabas nga daw kumapay nga impa-dryer mo, di mayat ko ma. Huston lakay. Di mon ipalagip ti bidot ko. Nakaamiris akon. Kan napagsaritaan mi metlangan kan Marinoy mi ti parikot iti nagbaitan mi. Nasayaat kami manin iti kumarek lakay. Nasayaat mo't nga rod no kasta, bakit? No maminsan ngamin, maawatam ko man ni kumarem. Di mo ipilit ti kayat mo, kan di ka kumamaupupay no di na ka mapagustuhan. Lakay. Saanan ang maulit? Talaga akang malik day dyan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Anya ti ko na ninanang lakay. Matuloy ka di da manong sander? Uwan bakit? Dito'y da kanong agnaan, tas asidag iti pagtrabahoan ni Manong, kan tapno sana na masapol ng agabang da. Mahit matkit di ano kasta, tapno adda kadwa tayo diti balay. Sa pala ko taawan nagbalin na parikot. No agkikin na awatan tayo kiti, mayatlat talakay. Uwan Ne, alas 6 mat gaya man, agluto ak pa iti pangrabyan tayo. At da ni nanang iti kusina, madamang aglut-luto. Tulong akon, tapno awan ti maibaga na kanyak amanugang na. Anyalakit din bakit? Saanan? Kabaalan ni nanang radyayon. Maawatan na ka, tas ikamot tinaglaba kan nagdalos itay agsapa. Anya ter aramidam teri anak ko. Sandwich kan juice nanang.
Asino nga itimangan ka dagita. Para kada manong sander kan manang mara, nanang. Sumangpot tayo tin madamdama saan ka di? Wan, ngam saan mo aramidom da ita. Isuda mo tin ati agaramid iti sandwich kan agtimpla iti Diyos no sumangput da. Saan mo't anarikat da ita? Okay lang, nanang. Kabailakmat. Wan ngam kasano no mairwam da. Mairwam apag sirsirbiam ida. Nya kay lakit din, nanang. Saan mo't siguro? Amumot siguro ni manang mara ti aramidan ano kwa? Sapay la ko mga roda anak ko. Diyak kayat di ma-stress ko nakmanag. Agmerienda kayo pa'y manong sander, manang mara. Agyaman kami, Tere. Da kayong matunti makamong agmerienda. Agsubliak pa di kusina, tamadama ti luto may kininanang. Sige lang, Tere. Iso ka di day ti asawa ti kabsat mo, Sander? Wen bakit? Ni ipag Tere. Nagagod dahi ta bakit? Kastamot gayam ti langanay ti personal. Anyat kaya't mo asawain bakit? Ay, kwa. Awan. Sige, agmerienda takit din. Ani, mabisina ko. Agsapan bakit? Agriing ka dita, tagkapi tayo. Muna kan lakay. Tapno gigidan tayong agkapi Kurang nga rod ti turog ko. Anya kalakit din. Kaya't nakamakasarita ni nanang. Ras day taya. Saan mo't kidi Matlagayam. Intun madamdaman to. Nasapa pa yun. Ada ni ipag Tere ijay. Tapno makapagbanding kayo mo't lang itabirat mo Saan pa man nga ita? Aginanaak pa yun Sige nga raw. Ibaga ngayon itong madamdamalangan. Bakit? Rumor kan. Di mo disturbon ti pan naturog ko. Naimbaga bigat yun, nanang. Kastamot kan ka, Sander anak ka. Imanugang ko nga'y. Nakaturog pa lang. Anya, awan trabaho na aya. Awan nanang, nag-resign ta makabannog kanumot yag trabaho. Ay ka talaga akasta awan mo't tinalaka trabaho ka. Ag-apply to manin iti sa balay, nanang. Ay way, ni ading ildon nga, nanang. Nagrubwatan itaypay. Masapsapa ti trabaho na dayjay. Nagsagana mga roday, nanang. Ay katmangan ka pa ya anak ko. At dain luto mikin ni Tire nga adubaw. Nasaya at magtanakariing kan, mara anak ko. Mabisina ko nanang. At damakan ije kusina. Mangan ka. Nalpas kamin kin ni Tere itay. Nakaturog ka pa'y ngamin. Okay. No kayat mo ti prutas, at da prutas ijay ref. Mga lakalaang ijay, di kagbabain. Okay. Ay, itapay laang kat madlaw kon. Dakkel tinagdumaan dakin ni Tere. Kunaklakit din no asino tagin inaw. Sika mo gayam, Tere. Inawak lang dahi ti plato kung tasa, nanang. Aguray ka. Tay tansamot jay nanganan ni Mara. Wan, nanang. Sa dino tinapanan na aya. Nagsubli ti seledda, idinalpas daan nangan, nanang. Anya, Amang ano na bannog na, una ngam agasam man dayta. Si kapay lang ti aginaw itinanganan na. Ay saan ka mo't akatulong dito eh? Okay lang, kanyak, nanang. Maawatak ti abirat ko. Kita anak ka, tamangan no mairwam kat ag feeling dunyan tumo dayja babae. Kumusta ka bakit? Okay lang, lakay. Sige ngay, kumusta mo ti trabaho? Okay lang. Anya nga itinaramid mo itangal daw. Ay kat, nagluto ak manan Adda tinagorder iti spaghetti kan palabok.
Kan cake. Isong mati nararamid ko itay Mayat nga ron ano kasta, at the source of income mo. Wan, kahit ko kumamot ag trabaho, ngam amangan ko nak no maistresak to manin. Dito'y kalangan balay. Ipamaysam ti atensyon mo kan JR. Di bala, tadamat source of income mo, kan makatulong ka pa'y kaninanang dito balay. No kasta ti ko nam, iso ti aramidak lakay. Mayat mo't lang tag negosyo, bakit? Linyam mo't tag negosyo. Ituloy mo kat niya. At least, makaduwang pa'y ti anak ta. Un kaya, kumusta mo't ni Manang Mara? Saan kami pa nagsarita lakay? Numalpas amangan, kat agdiretso mo't ngamin ijiseledda. Amangan no saan pa nakapag-adjust, bakit? Aganos tayo pala. Na, apay asika ti mangilablaba iti bado damara, tere anak kaw. Naglabak ngamin itibado mi nanang. Ay sos, bayam, tailaba na mo dagiti mureng da. Okay laeng nanang. Ay, no siya klaeng. Saan nga okay ti kasta? Sigurado nga addamanen ilutom nga order inton madamdama. Bayam dagiti mureng da, tailaba na mo. Awan mo ti trabaho na. Dumngag kakadi kanya kanak ko. Wan nanang. Narigat mo't laeng no si kati mga ramid iti amin. Ag feeling dunyan to, ti daddo madita. Nasayat mo, tarimwar ka si Kamara. Apay ka dinanang. Kita mo't atar aramidam. Ha? No awan trabahom, tumulong ka kumamot iti maaramid dito'y balay. Kita naurnong timureng yu iti asawam. Ngam di ka mo't aglaba. Ilabak tumo ilang nanang, anya lakit din. Kano, into nagbuutan? Api nga agungot kayo ngay, katsyak mo't ti mga ramig kadagita. Kasano asa anak nga agungot, kat kasla di mo mo't amutar aramidam dito'y balay. Alawanan, aglabak inton madamdama. Siyak man nga minang kat tidakas iti matang yu. Anya lakit din ayan. Apay adi ka rumor ba kay? Ay tagpupupok iti silid tamot yung tararamida. Masurunak kininanang mo. Apay ni nanang? Anya tinaramid naging ka? Pinagsasawan nakit din itay agsapa. Apay ka naw? Ay, jak mo ang kininanang mo. Nagadulakit din nga muna. Amangan mo't no dadadaulan nak ngamin da ateri. Na, iraman mo pa yun ti abirat mo. Una, taiso mo't ti feeling close na close kininanang. Sigurado nga adda pa ng dadail arumrumor itingiwat da ababae. Adda ka din ang ngag mo, apan ang dadail na king ka? Awan pa'y mo't. Mutlagayam. Kit agsususpit sa ka adago say. Nya laki di. Mabalin ka din agsarita ta, Terry. Ha? Maipapaniklah niya, Manang Mara. Anya timbagbagam kininanang, Anya? Amangan no kumkumpurmi mo nga min timpulpulong mo kan kwa na, iso akas jay. Saan ka ang maawatan, Manang? Madlaw ko nga adayo tirik na ni nanang kanya. No maipapan iti day taabanag, awanan ti amok dita. Aramidak lang ti responsibilidad ko dito'y balay, kan saan ka nadadaulan kininanang. Saanin ang masapul nga aramidak ti kasta, tanapigsapay mo't ti mata ni nanang, makitkita na ti mapaspasamak. Pabida ka nga min nga abirat, pre. Siyak pa ti pabida ita, kat si ka lang arudan ti sadot. O, diri morti pud no. Dayta ti jak kayat kat, ti pabasulan nak urawan mo ti dakas nga aramidak. Numaminsan nga men, tumulong ka iti maaramid dito'y balay. Tapno saan ang makaungot ni nanang kan ka, maawatam? Agpada tala amang, iso adi ka man agkasta-kasta. Iso nga rod, agpada talaang anay kamang.
Ta kumaadwa, ti responsibilidad ta ti balay. Tapno awan maibaga ni nanang. Kumusta kayon, tatang? Nay, anda kayo mo't gayam, Terry, anak ka. Di mo mo't imbagbag nga umay kayo gayam iti apu ka. Ni Eldon ngay. Adda ti trabaho na ita, tatang. Imay kami laang, takat ko ti agpaangin. Agpaangin ton malam. Agpaangin. Anda ka di parikot mau? Saan kami nga ron nga agkalaan iti abirat ko, tatang? Apay mait. Basol ko kano, no apay nga daw tirik na ni nanang kankwana. Kat maasar lang mat ani nanang, tadi na mat amo ti tumulong iji balay. Anya nga iti imbaga ti katugangam. Di na pa'y amo anagapa kami, tatang. No kasta nga raw, ang mga numasapol nga da pumanaw. Anya nga tanong dito balay laangan ti pagnaidan yaw. Kasaritak pa'y ti katugangak, maipapanitiray ta abanag, tatang. Ta kami lang ti agadjas, nanang. Anyat kayat mo asawan, Tere. Agnaad kami lang ni dyan ni tatang ko. Iti kasta, kat maliklikan ti gulo. Saan kami ngamin nga agkalaan ti abirat ko, nanang? Jakmat kahit ma-stress kayo, no kasta nga agap-apa kami. Day tati saan ang mabalin anak ko. No adaman ti rumbang apumanaw, dagiti sadot. Iso lang aruden ti pagsirsirbian. Iso pa'y ti made ti panagsasauna. Anya lakit din. Jak kayat ti manugang akasta ti galad na. Kasaritan man ti asawa, Meldo na nakaw. Apay ni Terry, nanang. Anda ka ni dakas nga naramid na. Awan mo't kiti, ngumkas lakayat na ti pumanaw. Apay ka raw, nanang. Wala, tasaan da nga agkaalaan iti abirat na. Dayjay mga min amara, kasla di na ammo aramiden na. Di na lang aruden ammo ti tumulong, isupay ti ado ti sauna. Kinasari tayo kumanimanang mara ah. Kano ko silap ako silap. Kasari tayo lang ni Manong Sander, nanang. Wan, kasaritak taw. Ngam ibagam kin ni Tere, tasaan kayo apumampanaw. Saan mo't amabalin nga iba tinak dito Amangan numatayak adagos, gapo iti stress ko no iba tinak dito Pasensyakan, sandaran ako. Yung panagkunakit may mayat no agpatakder kayo laangan iti simple akalapaw yaw. Maawatan kayo, nanang. Diyak kumakayat nga aramidan da ito Ngam no agul uli ka. Amangan no agkinabildan nga agabiran. Oray siya kat kuskusilapan nakpayan ti asawa manakko. Okay lang, nanang. May mayat mo't lang no pumanaw kami. Tapno maliklikan ti riri. Kan parang makamiris ni bakit ko. Agyaman nakunay tamaawatan na kanakaw. Do saan kayo abise? Pumasyar kayo latta dito balaya. Nanang, di kayo madanagan. Ang ngagsakit tinakam ko kada kayo. Amok nga damot laang tinagkamalyan ni bakit ko. Naramid mo, sika, Terry? Ay, sana siyak ti apa, manang mara. Gapukan ka, papanawon na kami ni nanang dito balay. Saan asyak ti nagdesisyon dita? Amo ka, sinugsugam ni nanang. Saan kung aramid ti kastaan niya? Uray saludsodam pa'y kininanang. Anya manay, ti pag-apaan nyo adwa. Desisyon ko, timang papanaw kada kayo, Mara. Pangaasim, tadi mo apaan ti abirat mo. Nukas tangarod, paboritism kayo matgayam akatugangan. Nasaya atak atao, amuniteri dayta. Jakla kayat tigulo.
Kanjak kayat ti ma-stress, nang rona pa'y kat feeling dunya ka mo, no adda ka dito'y balay. Awan pa'y ti kunam at tulungam ti abirat mo. Diretsuan kan, tapno ammaw. Aburitisam mo't ni nanang mo, Sander. Rugyam ki di tagimpaki, tumakartan. Anusan ta pa'y laang ti agabang. Kasla di mo mo't mangmangag ti bagbagak. Adda paboran ni nanang mo. Tilaang mo't asawa ti kabsat mo ti paborito na. Saan nakasta ni nanang ko bakit? No amom tararamidam, awan ti makagapo, tapno makaungit king ka. Oo, di mon kanunungan ti aramid tinam. Nyalaki din bakit? Sika ti adda nagkurangan na. Sa ita, sa bali at tao ti papasulan. Narika mo ngamin, no di ka aggunay. Itaam ni Tere. Kayat ni nanang, taam muna ti tumulong. Am muna ti aggunay dito balay. Kitsi ka, piling dunya ka. Agraman na nga nam, ipainaw mo pa iti abirat mo. Dahita ti sana kayat ni nanang king ka. Oho, anya laki din. No anya ti desisyon ni nanang, irespeto talatan. Itsapel ako ma, tamalawlawagan mo ti panunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Okay, sir. Bye. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, ti kumarek lakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan Joel. Saludsudam mo't aminan. Andaman siguron planom dita, jak ammo. Masapol arumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Ang mga nulending, wan nulun manan dayta. Intun kwan, agparikot kan tumanan, no panagbabayad din. Insardeng kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Hindi kayat nga damanin umay agsinger diti balay. Wen, awanan. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo, sabay tanak ko. Adda ka din ni Hilda, nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta, nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayan, nanang. Ay, anya ti kapeyo? Amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod, nanang. Manakman no naimas mo't lang ti kapeyo. Agpakada ako, nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ay, kuha, nanang. Anya manan tinalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag kita, nanang. Sigurado ka? Pagan anok ngay mo't dagita gamit dayjay ahilda, nanang. Addala kinita. Sigurado lang, tamangan no ibaga namanan nga damapukpukaw agamit na. Ni nanang mo't, anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw? Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangagtatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manen kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko, nanang. Asino tinangkasay?
Bawal mo't kada kayo ti instant coffee, nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katri namanan na ti kape. Naa. Anyat ginagara na di ti balay, nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet, nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pa'y. Ada siguro mo't ati abastuda. Nasaya at mo't nga rod ano gimatang damot, nanang. Tapno di na pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrobata ko, Joel lakay. Sikapay laang timaka mo kadagiti ubing, ah? Sa dino ti papanamaya. Ada kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng inbag mo. Oops! Mutoy day tang envelope. Na, Saan naparakin ka day ito yan niya? amangan mo't no papeles ti lending day ta. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot kang rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa na iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours la ang arumara. Agsubli akmet la adagos. Dahito ti isaldak ka na kayo, sir. Titulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka. Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko ti dayto at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. Tapno malpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta Wen, sir. Kalpasan ti innom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mo ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatin ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa mo't inlako tayo anateng Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinagkapon ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod day ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapan mo kit din bagkatan. Taamangan no ang tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga itibayad mo, sabit? Alpasin din na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak ngamin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano arod nga agbayad ka? Ikanak lang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tayo, dahito titulo ti dagang insaldam. Un, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkape ka pa'y kabagays. Agyamanak kabagays.
Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunak no kayat ni Hilda nga ilako ti dagana iti laod. Dayta tijak sigurado kabagays. Saludsudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apag patakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda iti laod adi na maasikasaw. Wen tabi si iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di na mo't masangaw. Wan nga raw. No di na maasikasaw ket kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige kabagays. Ibagak ta iteks nantuken ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kenkwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay ita, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ija ilaod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ila ko day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ka. Adan to ananang. Agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo asaan mo nga ilako day jay. Wan nanang. Ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarugyan? I-text mo nga rod ni uncle mo tapno am muna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatangan da. Nanang, Apay ka day. diyak mo tan makita ti day di laod, nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Amangan no adalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapul mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti daytoy at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman na klaunay, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Idi pa'y napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Kita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaruna kit saan namit ako kwa ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned da ito'y kanyak. Doon sumarano, agbalinak nga istrikton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day tao dito balay, Hilda? Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo, Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay kwa. Agpalawagak ading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat.
Bayaram ti utang mo, tapno maala kung tititulo ti daga. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at itulo iji balay. Agasam man ta nagturad ka, anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal na itititulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudnong sardang mo ti lending. Ngamnay, tamot tan mangisal na itititulo ti sabali at tao tinsukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspulsam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. No may day amanang sabit dito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pay laang nga umay dito'y balay. Ang mga notil-tila man ti umay nalaalaang. Payan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na madgayam ti titulo ti dagak amapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga isumutan ti isaruno na. ay una yun day di akap sa... Nalaing day nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak. Lakay, sikaman pa'y timakam mo kadag iti upin. Mapanak itayan ni nanang. Talaga ang madepresa kung nukastoy lang. Madipres nga ibagbagam mo, tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano, matigi balayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da, no adaman ng takawam mapapeli si jay. Asino, ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalip na ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak mismo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda dadya titulo. No di kakat agraraman Pangasimading ko. Mabagti taklakit din o kastoy lang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinamnama mapagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairamanak pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagti tak. Maistresak na una yan. Di nakbutbut ngan kunak manan. Nalaing kayo nga umutang, kas kadamang isalda iti kumkumpurme. Ngamno pa nagbabayadan, ibagayo ang ma-stress kayo? Ibagayo akas la mabagtit kayo? Hinakdramaan akas ta Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Speaking of pasarabaw, kaano nga tamanan nga agpawit ni Isadora? Ay, wanan niya. Hindi pa napalabas at tawon tinaudi ang nagpawitan na, nana. Un nga raw, manmanulang ang agpawit ita. Saan akas idinabiit pa ijay abroad? Amamin anaw iti makatawan no pawait. Mamin ano mat iti makatawan na makaramanda tao iti chocolate. At dapay na yun na nga imported as sabon kandilata, nana. Un nga raw, naibusan tay inted na iday. Pawit ko mamanang. Wan nga rod, nana. Di yu tineksan. Mano abula na nga awan damag ko may papankan kwa na. Oray siyak nga rod, nana. Saan ko mo nga inchachat? Tano kasta kumusta ak? Istoryaan na mo't amin ang mapaspasamak kan kwa na abroad. Ay, naku nampay. Kasla ipalpalastog na pa yun no daduman. Ni Isadora manan nga OFW ti pagsarsaritaan nyo kinanalani itay. Bakit? Napagsaritaan milaang tanabayag mo tan asan ang nagpawpawit. Ipadlaw yung mo't aday tamang namnama iti pasarabo ti kumari yung OFW ti pagalistuan nyo. Bakit? Kat siyempre pagsayaatan day ta. Di yun to pa'y maramid ako mustain. Talaga asaan ata mo mi abisi. Nangagkaw tinagsaritaan nyo kininanalani itay. No daman nangag mo, aguli yung makalatan, tapno awan gulo, Andres, ang nalakit din. Hello, Isadora Pakit. Kumusta kayong di talakay? Nasayaat kami mo't kantatang. Si Kangay, kaano ti panagawid mo? Malpas ti kontratak inton sumaruno abulan. Saan akon nga agsubli ditoy? No kasta, agfurgod ka nga rudo niti Pilipinas. Bakit? Unla kay, makabannog mo't lang tagtrabaho dito abroad. At damot din urnong ta. Nalpas mo't din ti balay ta. Una, okay lang no agawid ka. Agbyag tayo latang, oray di ka agabroad. Unala kay, ay, ni tatangay. Adda ka didita, mabalin akasarita. At danapanan na, bakit? Agteksak tulangan kan kanong sumangpet, tap na makapagsarita kayo mo. Imawag ni Isadora itay awan kayo, tatang. Anya timbaga na ka, Charlay. Malpasan ti kontrata na ito nung sumaron na abulan. Awan kanumot ng ti plano ng agsubli iti abroad. Ay kahit nasaya at ano kasta. Makadwata mo't laangan ti anak kao. Wan nga rin tatang. Narigat mo't laang no trabaho ti aramiden na iti abroad. No trabaho la akanayon ti pampanunutan na. Makamannog ka nung arod, tatang. Isa husto lang no agawad. Uray saan nga agabrod kat mangan tayo lattamad. Ang damot di garden na pagbiyagan tayo. Uwan tatang. Un gayam. Pakipaw itmunto maninton bigat ti basita natin nga naapit ka. Nangikargaan niyaw. Adda iti waiting shade. Duasa ko na jay. Isupay amay gatang iti bagas. Malagip mo ka sarsaritaan tay dinapalabas nga aldaw, Erika. Anya pagsaritaan ta, nana. Ado mo tinagsaritaan ta ngamin, dinapalabas nga aldaw. Ti may papankan Isadora. Apay ni Isadora. Nadamag ko nga agawid ka nung dito'y Pilipinas. Agfurgud ka numutag. Masino, tinakadamagan nyo? Ti karubada. Na, sigurado kayo, a reliable source mo tlaang day tanana. Wen, karubada nga ron day jay. I-confirm ko pa nga umuna kang tatang na. Ang mga numang namnamatay ti pasarabok at fake news mo't gayam ti panagawit na. Sigay, i-update naktua no anya ti ibagan ni tatang na.
Wan na. Da kayo ti umuna apang ibagaak no kasanaw. Pudno ka di nga agawid ni Mari Isadora inton umay abulan, tata? Way, agpurgod kanumutan dito yung lugar tayo. Di saan gaya man nga agsobri di abroad? Saanin Apay nasa lunsod mo? Awan mo't kiti, tata. Kaya't kula amaamuan. Nabayag mo't ngamin asaan kami anang kit-kita. Hello, Isadora, anak ko. Kumusta kayon, tatang? Pasensya kayon itala ang anak kaawagak. Ado nga minti pakakumikumak dito eh. Okay lang, anak ko. Ay, adaman sa lunsudakan ka. Anya day tatang? Ka-text mo ka rin na iti kumarem nga aging gaita. No damari Erika nanalani ti dakdakamatin nyo. Nabayagan asaan tatang? Di da matreplyan ti text ko kadakwada. Nabayag nga mina, nga awan inted mo apasarabaw para kadakwada. Anya ti kunayo tatang? Noon niya tinangag mo, isunay jayan, anak ko. No, ada kwarta di ka unay gumatgatang iti pasarabaw. Idulin mo kitday, tapno, ada gastusin yaw. Un tatang, kasta talaga ti plano. Last day to yun asweldok, isong agtipidak matan. Wala, sa nabalay ta, adamot na itid mo kadakwadan, iti nabiit ka pa iti sa abroad. Maawatan damat siguro, no, awan maitid mo ita. Da kayo ngay tatang, at day pagatang yo. Ay, sana na masapol nga, adda pasarabong kanya kanakaw. Umanayin kanyak ti presensya. Anya nga itimbagan ni Isadora tatang. Nagsalod-salod no, anya ti kayat ka apasarabaw. Imbagayo kumaa, ta di manan unay aggat-gatang iti kumkumpurme. Uy, imbagak ko ano, ada kwarta na, idulin na langay. Amok ti ugali na iti ibilbilang na agayim na. Urisak tatang. Nangag ko at ti asawak ti pagsarsaritaan da nanalani kang Erika idinaminsan. Didak siguro nakita. Isa nakapigpig sa tingiwat da. Uwan nga raw. Adamat mangmangag kao, agam agul uli makaklaan. Narigat yung sasaw no na duma. Pudno la unay tatang. Ang mga no panunutan ni Isadora apa ng dadaal laang. Uwan, agul magtayo pa'y laang. Dumteng to ti aldaw, amaduktalan natin may papanit ti dayta abana. Kumusta ti biyahin bakit? Okay lang ang matlakay. Pasensyakan no di ka nasukon iti airport. Amumad. Awan pag-service may kanitatang. Okay lang ang lakay. Saan a big deal day ta kanya? Maawatan kayo kinitatang. Agyaman ako na bakit? Ang merienda tayo pa ay. Nangalaan nyo iti kamote, tatang. Ay, siyempre, mulak. Lalaki din. O sige, ramanan tayo man no napukray matlaan. Ay, una, napukray na tabakag. Isumot ikap-kapimi ka ni tatang. Kunakon kat, da kayo ti masabat ko dito'y dalan nanalani. Nay, si kamagayam Isadora. Sa dino nga iti papanam. At dalamapan ko gatangan, nana. Kumusta kayon? Ay ka, nasaya at latamot Pagtrab-trab ako nyo nga ita. Iti laundry shop ti kasinsin kaw.
Ningay Mare Erika. Ay kat iti pwesto met ani ipag na. Ay, mayat nga rod ano kas tanana. At damat gaya man trabaho yo. Isupay Ay katuwa na, malang raw, agpatuloy akaw. Sige nana, tagi istorya tayon to no saan kayo abisi. Awan tinadamag yung maipapankin ni Isadora, nana. Maksipod na gawid ngam awan pa'y man naawat ta. Naglinabasak pa iti paraangan da, ngam awan matlat ta. Uray siya. Awan sa mo tinamnamaan ta pasarabaw. Wan nga ron, sayang mo. Nasabat ko di tadalan idi napalabas ngal daw. Kat awan mo't ibagbagana. No kasta, talaga nga ron nga awan na anana. Ihimot sa mo't tayo. Ngam di bale, man ano ko man, awan pasarabo ta. Sa bagay, kabailan tamat ti gumatang no kayat ta. Ay wana, isulaang ayat, ada kabailan na agumatang itikas jay. No kabailan na, kabailan tamat nana. Agpakada akong Erika. Amangan no agungot nila kay kaw no marabyana. Mabiit man laang nana. Apay kaday. Matuloy ka diti panagpalingkita intun sa badaw. Ay katwan na. Ibagata ka day kini Isadora. Apay pay lang. Kasano nga tangag pay sunana, ang mga numaamuan na nagkuyog ta, kat adama ibagana. Panunutin na. Ano niya ti kayat na panunutin? Anya kumay ta. Sa bagay, awan to pa'y ti inted na apasarabo ta, idinagawin. Ay, naalalam, Erika. Sa dino ti papanan nyo, nanalani? Na, anya lakit din. Nakita nakpailaan mo. Sa dino ti papanan nyo, kunak, nanalani? Ay, kwa, Isadora. Adalakad mi kin ni Erika. Makichinda kami ita. Apay adiyo imbaga kanyak ngay nana. Ti amumi akit adupay ti abastuyaw. Ay kwa, mauray da ka di nana. Ay, pasensya kan, ngam agur-uray ngaminan ni Erika ijay paradaan. Ay, kasta ka di, sayang mat. Pasensya ka na, intun sumarunulangan na sumurot ka. Sige nana, bagaandak to Anya ti ibaga, Mari Isadora. Adda ka din ni Mare Erika, pare Andres. Ay, adati natindaran da akasar. Duada kin nanalanay. Apay, di da kagayam intugot. Awan mo't imbagbagada kanyak, pare. Diyak amo no apay, ngam kas lalik-likli, kandak mo't ten. Numaminsan, si kamo ti tapik da do. Anya? Jak amo, no, pudno agayam ti pangibilbilangan da rin ka. Ngamain, adda dagiti gundaway, asi ka ti pagsarsaritaan da. No bagbagak ni bakit kaw? Ako ngay. No kasta, saan apod no agayim ti pangibilbilangan da kanyak? Isudalaang ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Nangruna pa ita, adda sakit tinakam da rin ka. Tawan ka no naawat da, pasarabo, idinagawid ka. Anya? Dayta ti pudnaw. Asawak ngagpaiso ni Erika. Ngam, jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Diretsyon kan, Mare Erika. Adda ka di masapol mo? Likliklikan nak ka di. Sipod na gawidak, di nakmat kinasarsarita. Numapan kayo makitsenda, di nakmat bagaan. Adda ka di dakas ngay naramid ko. Kinapod no na, saan kami akomportable no kasta akadwada ka? Pasensyakan.
Nasakit ka di tinakam yo, idi awan na itid ko apasarabo yo, idi nagawid ah. Ay basta, awan ti oras ko nga agpalawagkan ka. Panunutom la tanoan yat kahit mo panunutan. Bisiak kita, isa pa nga asim man di ka kumamanaktak. Sikat tinagipulong iti dayjay nga isadora niya. Imbaga klaang no niya tipod no bakit. Chismoso ka matlaunay si ka, Andres. Una, tamakadlawon jay tao. Marik na alikliklikan yaw. Alangan may, nga gulbulak pa lang may. Imbagam amin anangag mo maipapankan kwa na. Wow, imbaga kami. Nyalakit din. Di mo amo matiko na sikreto. No saan nyo akayat jay tao, idiritsuyo lang nga yung kwa na. Tapno ammo na may piman, ti pagluglugaran na. No da kayo nga tati adda iti sitwasyon na. Anya nga tamot ti marik na yaw. Anya laki din. Nagsakit unay tirik nagtata. Di kagsangit, anak ko. Saan mo kasapulan ti gaya makasjet ti galad na? Awan la tinaitid ko apasarabo da. Kastadan kanya. Oray di saan ka pa yan nagawid? Sikan ti pagsarsaritaan dagiti kumaren. Saan milangay magbagakin ka? Ta kayat miya si ka mismo ti makaduktal. No kasta. Tilagayam ititid ko apasarabo ti kayat da. Amom, ti sungbat na ita saludsod mo, anak ka. Agam no sakti si ka, di kagladingay. Agyaman kakit di iti Diyos ta inikat na ti kakasya klase ti tao iti biyag mo. Saan agayam ti pangibilbilangan dakin ka, iso akasjay da. Ket di mo pabasulan ti bagay, anak ka. Agkape ka bakit? Agyaman naklakay. Kumusta tirik nam? Aging gait na. Diyak maklon lakay. At damo lang amin basol ko. Sa anak anang tad iti pasarabo da. Di mo pabasulan ti bagim. Pudno tinaybaga ni tatangkin kay tay. Saan na pudno agayam ti pangibilbilangan dagita at tao kan ka. Kita edi addait itid mo pasarabo da. Nagsayat dakin ka. Itatawanan maitid mo. Imadayo damutan. Nasakit lang ta para kanyak lakay. May mayatan ti kasta bakit. At least ammom ti pudno. Ammom ti pagluglugaram. Di ka masayangan kadakwa na. Ta sipud pa'y ide. Tilang ipawpawit mo ti kayat da. Sa bagay, adda puntom lakay. May mayatan tag may maysa. Ngam ti maadda anak itigayim akasta ti galad na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.